Abu Ayyub Ansari radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de Medina'da üyüne tosup qonoqtoğun sahaba Abu Ayyub Ansari radıyallahu anhu aytat Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatufu bayna Safa vel Marwa Peygamberimiz Safa menen Marwada sa'i kılıp otat ele deyt Mekke'de. Umraga, acıga barganda Safa Marwada basışat da. Oşol jerde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den oşol sakalından bir sakal düşüp ketdi deyt da. Fabtadara Abu Ayyub fa akhadaha. Şu düşüp ketkende onu var ala kaldı deyt. Birisi bunday kılsa deyim, gete çıkmadı mı? Koyun köpünü. Uşunu ala kaldı. Faqala lahu Nabi sallallahu aleyhi ve sellem naza'allahu anka ma takrah. Daro dua verdi. Emne nerseni jaktırbasanız Allah Taala oşo nerseni sizden getirsin dedi. Sizge jakpagan nerseni Allah Taala sizden getirsin dedi. Qarаңыз. Allah Taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir dağı kişinin akısın kалтырбай öz uçurunda berip turgan. Bir dağı sahabanın akısın kалтырган emес, jakşılыгын kaytarıp bergen. Peygamberimiz öz aytat, bir gana şu Abu Bakır'dыкын толук бере албай калгам, bunukun kıyamet günü Allah Taala'dan alıp berem deydi. Abu Bakır'dın jakşılıktары uşunçalık köp, dinge anın akısın inşallah kıyamet günü Allah Taala'dan alıp berem. Kalgan bir özünükünde kалтырган emес, bardın akısın bergen. Bismillah. İmam Müslim rahimahullah rivayet kılat. Rabi'a binti Ka'b Aslami radıyallahu anhu قال كنت men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in çoğu şu bir oldum deydi. Geç ötkürdüm tünde. Fa ataytuhu bi wudu'ihi ve hacatihi. Tünü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem turganda daratqa su alıp berdim deydi, kızmat kılıp. Jana da başka kajetleri var le, misvak jana uşo okşogon nerselerden kajetin mena eme kıldım deydi, alıp berdim. Peygamberimize kızmat kılıp atkan görüp Peygamberimiz aytты deydi. Faqala li sal. Maňa aytdı, suragın dedi. Utlub ma tahtajuhu fi muqabalati hizmatik li. Maňa kızmat kılgaның üçün emi uşunun akısın sen menen suragın, men sana bir dua vereyin dep atat da. Kızmat kıldın. Tileğingdi sura, ne kalaysın? Fakultu as'aluka murafaqatak fil cennet. Ya Resulallah, men kızmat kılıp atam. Men sizden sorağanım, beyişte siz menen çoğu olayın, şunu sorayım dedi. Neni soraydı? Beyişte siz menen çoğu olganda sorayım dedi. Qaraç. Beyişte çoğu olganda sorayım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Au gayra dalik, bundan başka dağı var mı? Bundan başka dağı var mı? Tas'al gayra zalik, bundan başkanı sorabaysın mı? Faqala Rabi'a aytdı, huwa dak. Uşul dedi. Suali murafaqatuk, men sorağanım, siz menin beyişte çoğu olayın. La as'aluka gayra dalik. Bundan başkanı men sorabayım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Fa'a'inni ala nafsik bi kasrati sucud. Anda sen maňa jardan bergin ala nafsik, özüňde nafsyňy paýdaňa bi kasrati sucud, sajdany köp kılıp dedi. Bunun manisi mında, egerde sen beyişte men menen birge bolganda kalasan, köp sajda kılgın degen söz. Köp namaz okugan degen söz. Kançalık Kuda kalasa sen köp namaz okusan, oşol inşallah beyişte men menen çok olasın dedi. Sajdany köp kılgın dedi. Tabarani'nin rivayetinde gelet, Rabi'a bin Ka'b aytat, kuntu akhdimun nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem nahari. Gündüzü Peygamberimize hizmet kılarım deydi. Fayda kana leyl avaytu ila babi Rasulillah. Tüm bolup kalganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den eşigine var jatып alat elem. Fabittu indahu oşo tün ötköröt elem dağı. Fala azalu asma'uhu yaqul. Uhtap jatıp eşiginde. Ugat elem deydi. Subhanallah, Subhanallah, Subhana Rabbi degenderdi uga öğretilem deydi. Hatta amal au taglibani ayni fa anam. Anan şu uykumu üstemde olup uhtap alat elem deydi.
Ошого чейин пайгамбарыбыздын эшигине жатат, пайгамбарыбыздын үйүндө субхана зикирди угат элем дейт, анан уктап калат элем дейт. Факала ли яуман, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мага бир күнү айтты мындай деп. Я Рабиа, эй Рабиа, сални фаутияк, сура менен мен сага берейин деди. Факульту андирни хатта андыр. Пайгамбарыбыз айтты. Нени сурасам деп калды бул дагычы. Кичине убакыт бериңизчи деди. Ойлоноюн да анан айтайын деди. Айтат: "Тазаккарту анна дуnya фания munqati'a." Мындай ойлонуп көрсөм, дүнүйө жок боло турган нерсе экен. Үзүлө турган, кете турган, арзыбаган нерсе экен дүнүйө. Пайгамбарыбызга айттым мындай деп. Факульту я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, ас'алука, мен сизден сураймын. Антаду Аллах ли ан юнаджиани минан нар. Сиз мага дуа кылбайсызбы, Алла Таала мени дозоктун отунан куткарсын. Ва юдхилани аль-жанна, жана мени бейишке киргизсин. Мен сизден сураганым ушу, сиз Алладан дуа кылыңыз. Мага дуа кылыңыз, Алла Таала мени дозоктун отунан куткарсын дагы бейишке киргизсин. Пайгамбарыбыз фасаката Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сумма кал: "Ман амарака бихада?" Пайгамбарыбыз бир аз унчукпай калды дагы, анан айтты. Ушу нерсеге сага ким буйрук берди? Ким айтты сен ушул нерсени сура деп? Культу ма амарани би ахад. Бирөө да мага буйрук берген жок бул нерсеге. Валакинни алимту. Бирок мен билдим анна дуnya munqati'a, фания. Дүнүйө жок боло турган, үзүлө турган нерсе. Fa anta min Allah bil makan alladhi anta minhu. Siz Allah'ın aldынан, Allah'ın tarafından uşunday bir martabadasız. Sizde bir martabadasız. Fa ahbabtu, oşonduktan men jakşı gördüm. Siz manga antad'uwa Allah li, Allah Taala'dan dua kılsanız men üçün, oşon üçün men sizden uşu nerseni soradım dedi. Peygamberimiz anda aytti: "Fa a'inni ala nafsik bi kasrati sujud." Anday olsa sen sajdanın köp kılуу menен sen manga jardam bergin. Öz nafsыңа, негизи öz nafsыңа жардам бергин. Мага менен бирге болгонду кааласаң, анда сен көп сажда кылгын. Демек пайгамбарыбыз менен кимде ким кааласа бирге болууну бейиште көп сажда кылсын. Көп намаз окусын деген сөз. Экинчиси, дозоктун отунан кутулуу, бейишке кирүүнү кааласа, ал да көп сажда кылсын дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларын дайыма карап турат эле, абалын сурап турат эле. Каерде, эмне болуп атат, ким, ушунун бардыгын. Тирмизиде риваят келет. Ан Хинд ибн Аби Хала, Хинд ибн Абу Халадан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларын издеп турат эле, кабаралып турат эле, бардыгын мындай көзөмөлдөп турат эле. Адамдардан да сурап турат эле. Абу Я'ла иснадында келет, Анас разияллаху анхудан риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кана иза факада ар-раджул мин ихванихи саласта айям са'ала анху. 3 күн көрүнбөй калса сөз сурайт эле. Тиги каякта? Не болду деп. Fa in kana гаибан, эгерде 3 күн жок, бир жака сапарга кетип калган болсо, да'алаху, ага дуа кылат эле. Wa in kana shahidan hadir fil balad. Эгерде бар болсо, зараху, аны зиярат кылат эле дейт. 3 күн келбей калды, бирок бар, аны зиярат кылат эле. Wa in kana maridan аadahu, эгерде оору болсо, анын абалын сурап барат эле дейт. Карайт, 3 күн көрүнбөй калдыбы? Сөз сураштырат эле. Сапарда болсо, дуа кылат. 3 күндө кандай бир себептер менен келбей калган болсо, барып зиярат кылат. Оору болсо, кабарын алат. Кара. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям достукту бекем кармаган. Бекем кармаганды үйрөткөн. Мына ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды. Жана келишинди бекем кармаган. Allah Kur'an'da aytat: "Ve la tansawul fadla baynakum innallaha bima ta'maluna basir." Allahu akbar. Ey musulman bir tuğanlar. Sizler öz ara dağı biri-biriңердеги айкөлдүүлүк,
жакшылыгыңарды унутпагыла. Алла Таала кылган амалыңарды карап турат. Өз ара дегенде сиз менен ата-энеңиздин ортосунда бир жакшылыктар бар, фазилет бар. Ата-энеден өткөн сизге күйүмдүү эч ким жок. Ата-энеден өткөн сизге дуа кылган, жакшылык калган, каалаган эч ким жок. Демек, аналардын айкөлдүүлүгү, фазилети, жакшылыгы сизге канчалык көп, сиз аны унутпаңдар. Аялыңызга болгон жакшылыкты, бир туугандарыңызга болгон жакшылыкты унутпагыла дейт мынакей. Фадл байнакум, өз ортоңордо жакшылыктар бар. Кичине эле бүгүн келишпей калдык. Аз-маз сөздөр тиякпай эчтеке эмес. Бирок, мурунку кичинекейиңерде чогойгонуңар, бир табактан тамак жегениңер, бир кийимди кийип жүргөнүңөр унутпаш керек да. Мен аз бала чакал болуп кеттим, сен бала чакал болуп кеттиң. Бирок бир тууган элеңер го. Кандай чоңойдуңар эле? Бир ат минип, бир эшек минип, топ ойноп, бири-бириңерге кандай болуп. Бүгүн унутуп калабызбы? Алла айтат: "Вала тансаул фадла байнакум." Өз ара бул жакшылыктарды унутпагыла дейт. Карачы кандай сөз. Аялыңызга чогуу үйлөнгөндө кандай күндөр болду эле, кандай тойлор болду эле, кандай белектер болду эле, бүгүн унутуп калдыңбы? Гүлдөрдү көтөрүп барган эсте барбы? Тортторду көтөрүп барган. Бүгүн кичине кыйынчылык болуп калды, бирок кичине бүгүн келишпестик болуп калды. Адам баласы бир калпта, бир абалда турбайт. Ылдый өдө болуп турат. Кээде курсант, кээде кыжалат болуп турат, кээде ден соолук, кээде оору болуп турат, кээде настроениясы жок, кээде чөгүп, кээде көтөрүлүп турат. Бардык инсан ушундай. Ана кичинекей нерсени кармап алып эле андай кыла бербеш керек. Мына аны унут, кандай машакатты кыйын көтөрдүң эле, чогуу суукта, чогуу ысыкта, чогуу баланы тарбиялаганда, чогуу сапарда, жокчулукту, барчылыкты чогуу көтөрбөдүңөр беле? Канча жакшылыктар бар эле, ошону унутуп калсаңар дейт. Кара машаалла. Бухариде келет: "Бабу хуснул ахд минал иман." Жакшы, чырайлуу достук, чырайлуу милдетти аткаруу бул имандан экен да. Айша радиаллаху анха энебиз айтат, мындай дейт: "Ма гирту ала имраатин ма гирту ала Хадижа." Мен дейт, бир дагы аялга Хадича энебиздей кызганууну кылган эмесмин дейт. Хадича энебизге аябай кызганган экен Айша энебиз. Валакад халакат ал матат. Өтүп кеткен дүйнөдө ошого деле кызганып атат. Өтүп кеткенден кийин 3 жылдан кийин анан үйлөнгөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Айша энебизге. Хадича энебизден. Ошого да мындай өзү айтып атат. Айтат: "Матат qabla yatazawwaja ni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi salasi sinin." Ana manga үйлөнгөндөн 3 жыл мурда өтүп кеткен эле дейт. Эми нима kunta asma'u yadhkuruha, пайгамбарыбыз Хадича энебизди көп айтат экен да. Ана көп айта берсе Айша энебиз бияктан кызгана берет экен да. Ой, Хадича мындай эле, Хадича тигиндей эле, охо, тиги деп. Бирок чын-чынына келгенде эң биринчи иман келтирген ошол да. Малын, жанын бардыгын ислам үчүн, пайгамбарыбыз үчүн курбандык чалган ошол да. Эң биринчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга вахий түшкөндө пайгамбарыбыз титиреп, жүрөгү согуп, коркуп келгенде биринчи көңүлүн көтөргөн Хадича энебиз эле да. Балдардын бардыгын ошо төрөп берсе, өмүрүнүн аягына чейин бардык курбанчылыкта чогуу болсо, ошо эстебей анан эмне кылат эне? Айша энебиз анан айтып атат: "Мен бир дагы аялга Хадича энеге кызгангандай кызганган эмесмин" дейт. Пайгамбарыбызга көп жакшы сөздөрдү айтат эле. "Юсни алейха хайра." Көп жакшы сөздөрдү айтат эле. "Ва лакад амараху раббуху аюбашшираха би байтин фил жанна." Алла субханаху ва таала пайгамбарыбызга буйрук берген. Хадича бейиште деп. Бейиште кал жакта өзүнүн алхамдулилlah кан сарайында. Ва иннаху кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ла ядбаху шат сумма юхди фи хуллатиха минха. Пайгамбарыбыз бир курбандык чалса,
Хадиче энебиздин досторуна hadия кылып, белек кылып таркатып берет экен да. Тирүүлөр. Хадиче энебиз өтүп кеткен. Хадиче энебиздин достору бар го. Ошолорго мындай эме койду сойгондон кийин, курбанды чалгандан кийин устукандап бөлүп берип берет экен да. Эмне үчүн? İkraman li seyyideti Hadice ve hifsa vuddin ve husne ahdin maaha. Hadice enebizin sıyı üçün. Жана Хадиче энебиздин достугун сакташ үчүн. Карабайсызбы? Баягы Хадиче энебизге сый көрсөтүү максатында, достугун сактоо максатында жана Хадиче энебизге жакшы мамилени үзбөө максатында. Үзгөн эмес, өтүп кеткенден кийин дагы жакшы мамилени үзгөн эмес. Себепті хуснул ахд минал иман. Жакшы мамиле бул имандан болот экен. Бул имандан деп. Хуснул ахд деп несі? Риятул хурма. Анын сыйын эске алыш керек экен. Адамдын сыйын. Так. Анын достугун сакташ керек экен. Так. Аны таштап койбош керек экен. Ушуну бизде хуснул ахд деп коет турганда. Hakim rivayet kılat, Bayhaki'de rivayet gelet, Ayşe radıyallahu anha enebizden. Enebiz aytat, Câet acuzun ilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kempir geldi Peygamberimizga. Gündördün birinde hep kempir geldi. Fakale Peygamberimiz aytdı, keyfe antum, kandaysız? Keyfe haluk, avalınız kanday? Keyfe antum ba'dana, bizden keyin kanday oldu? Enebiz aytdı, bixeyr, Kudaga şükür, jakşı. Bi abi anta ve ummi ya Resulallah. Ata enem sizge kurban olsun o Allah'ın elçisi. Falamma haracat kaçan al yine çıkıp ketkende kultu Ayşe enemiz aytat men ayttım. Ya Resulallah tuqbil ve la hadihil acuz hada hal iqbal. Uşu qarıgan kempirdi uşunday kütüp alasızbı siz dedim. Ayavay başkaça kütüp aldı da. Fakale Peygamberimiz ayttı. Ya Ayşe dedi. Ayşe. İnneha kana ta'tina zamana Hadice. Bul yeni o Hadice'nin zamanında gelip turçu. Ve inna husnal ahd minel iman. Buna jakşı mamile kılуу, dostluktu saktoo imandan bul dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mamileni çıraylı kılat ele, dostluktu saktayt ele. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi rivayet keltiret Adab-ül Mufrat'ta Abu Tufayl degen sahabadan. Abu Tufayl aytat, Ra'aytu Nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem yaksim lahman bil ja'rana. Ja'ran degen jerde Peygamberimiz bir kurbanlık çaldı dağı etin bölüştürdü. Ve ana yevma idin gulam. Men oşo kezde jaş bala bolçum deyt. Ahmelu udul ba'ir. Oşo tüyünün şu ustukanların götörötelem dağı. Fa atathu imra'atun. Bir oşo bölüştürüp atkanda men götörüp tiyak-payaklarga aytkan жерине алып барат элем. Bir ene gelip kaldı deyt. Ya imra'atun. Fa basata laha rida'ahu. Peygamberimiz özünün üstüne camıngan adiyal pakra mындай ridasın çadırın aldına saldı deyt. Bayağı enebisinin aldına. Kultu man hadihi men suradım ya Resulallah. Allah'ın isi bu ene kim dep suradım. Dese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Hiye ummuhu allati arda'athu. Cöbürü aytlan qila. Bul kim dep suraganda bir aytdı. Bul Peygamberimizdi emizgen ene deptir. Emizgen ayal gaysele. Hiye seyyida Halime Sa'diye radıyallahu anha. Al Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişineke gezinde emizgen enenin adı Halime Sa'diye. Abu Davud Şerif'te gelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi. Al Rizai atasıyla ağa töşük saldı. Ağa oturdu. Annesi geldi. Ağası geldi. Ağa bardığın otosu demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o murdadagı kimden qanday жақшылық болған болsa аны unutуп қалған жоқ та. Bizde de mektepte көптөгөн адамдар бизге жақшылық кылган да. Ya. Кичинекей кезибизде көптөгөн садикте, мектепте мугалимдер бизге жақшылық кылган да. Бизди көтөргөндөр болгон, биз ооруп калганда дарылагандар болгон. Ya. Ошого достукту сактап, жақшы мамиле кылуу Пайгамбардын сүннөтүндө экен да булчу. Бул сүннөт бүгүн өчүп калган.
Biz buга bunday amal kылбайбыз. Biz эгерде ушуну пайгамбардын сүннөтү катары амал кылсак, алхамдулилlah буга Алла сооп берет. Бул дин. Буга ахирет курулат. Пайгамбарыбыз уадасына чынчыл эле, уадасын толук аткарат эле, кыйынчылык болсо дагы. Ошол машаккат, ошол кыйын болсо дагы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам уадасын уада берсе аткарып, толук аткарат. Абу Дауд шарифте келет, Абдулла ибн Абил Хамса айтат: "Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир нерсе саттым эле" дейт. О пайгамбарчылыктан мурда, qabla ayyubas. Пайгамбарчылыктан мурда. Ва бақият лаху бақия бираз тыйын калган экен. Фаваттаху ан атихи биха фи макан. Мен уада кылдым пайгамбарыбызга, мен сизге келемин паланча жайда деп. Макул деди. Бул айтат фанаситу, унутуп калыпмын дейт, уада кылганды. Унутуп калыпмын дейт да, пайгамбарыбызга уада кылды. Мен келемин сизге беремин депчи. Ошо ойдан бул унутуп калыптыр дагы. Сумма закарту баада салас, 3 күндөн кийин эстендим. Пайгамбарыбызга уада кылдым эле. Ал убакта пайгамбар эмес, Мухаммадга уада кылдым. Фажиту файда хуа саллаллаху алейхи ва саллям фи макани. Келсем пайгамбарыбызга уада кылган жерде турган экен. Факала я фата. Жигит деди дейт. Лакад шакакта алейя. Мени кыйынчылыкка салдың го деди. Мага машаккат салдың дейт. Ана ха хуна мунза саласатин антадирук. 3 күндөн бери сени ушул жерде күтүп отурам деди да. Карачы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 3 күндөн бери ушу уадалашкан күтүп отурам. Мына келип калса, мына келбей койду деп калбасын. Эртеси күнү келбей койду деп калбасын. 3-чү күнү келбей койду деп калбасын деп. 3 күн катар күтүп турам дейт. Бул эмне дегени? Мынакей ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты: мунафыктын белгиси үчөө, сүйлөсө жалган сүйлөйт, уада кылса аткарбайт, аманат берилсе кыянат кылат. Бул мунафыктын белгиси. Мунафыктын белгиси. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынакей кандай? Сахабаларын көп зиярат кылат эле пайгамбарыбыз. Эмне үчүн сахабалар зиярат кылат эле? Аларга сый көрсөтүү үчүн, алардын жүрөгүнө кубаныч салуу үчүн. Аларга пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзүнүн таалимин, жолдомолор, насаатын айтуу үчүн пайгамбарыбыз сахабалары зиярат кылат эле. Демек, зияраттын максаты ушул болуш керек да, биздики дагы. Сиз кимди зиярат кыласыз? Ата-эне? Кимди зиярат кыласыз? Аял бала чака, досуңузду. Кимди, кайсы мусулманды зиярат кылсаңыз, аны биринчиден ниетиңиз ага сый көрсөтүү үчүн болсун. Барып, сиз ага кыйынчылык туудурбаңыз. Анын көңүлүн көтөрүңүз. Жүрөгүнө кубаныч салыңыз. Учуру эгер алхамдулилlah динден бир нерсе билсеңиз, анда ага насаат, жолдомо, таалим, кичине диндин дааваты, бир нерсеге чакыруу. Мейли ал намаз окубайт мейли. Бирок барып зиярат кылыңыз, ага намазга чакырган. Мечитке келбейт, мечитке. Ороза кармабайт, орозага. Куран окубайт, Куран окуганга. Илимге келбейт, илимге алып келгенге. Муну зиярат кылганда мындай сый. Абдулла ибн Кайс радийаллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ансарларды өзгөчө дагы, жалпыча дагы көп зиярат кылат эле. Эгерде бир кишинин үйүнө өзүнө барып калса, үйүндө зиярат кылат эле. Жалпы болгондо мечитке келгенде бардыгын зиярат кылат эле дейт. Термизи шарифте келет, Насаи шарифте келет. Анас разияллаху анху айтат: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям язурул ансар." Ансарларды зиярат кылат эле. Ва юсаллиму аля субьянихим. Алардын балдарына барып салам айтат эле. Ва ямсаху руусахум. Алардын жаш балдарын башынан сылайт эле. Бардын башынан сылайт эле. Бухари шарифте келет. Имам Бухари Адабул Муфратта айтат экен. Бабу манзара қауман фатаима индахум. Зиярат кылды, ошол жерде тамак жеди. Анас ибн Малик радийаллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ансарлардан бирөөнүн үйүнө зияратка барды эле, ал жерде тамак жеди. Кийин чыгайын дегенде
Ошол жерде анан кийин айтты. Кайсыл жерге намаз окуп берейин дейт эле. Бул жерге жайылгандан кийин бул ошо жай намазын эме кылып, фасалла алейхи ва даалахум, пайгамбар айырга 2 рекат намаз окуп, дуа кылып берет эле. Эмне үчүн? Лиятабарраку би салатихи, пайгамбарыбыздын намазы менен табаррук алсын. Жана ошол жерде пайгамбарыбыз окуп кеткен жер эле деп кийин намаз окуй турган жер кылып алышты. Жубайр разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып калды: "Инталиqu бина иля бани вақифин назурул басир, раджулун кана макфуфал басар." Ке ол деди бир Бану Вақиф деген бир уруу бар, ал жерде бир көз азиз бар. Ошону барып зиярат кылайлычы деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Жубайрди ала барды. Демек бардыгын зиярат кылып турат эле. Бир жолу бир окуя. Саад ибн Убада деген сахаба бар. Улуу сахабалардан Саад ибн Убада радияллаху анху. Бунун баласы Кайс. Имам Ахмад рахимахуллах өзүнүн муснадында риваят кылат да. Кайс айтат: "Бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биздин үйүбүзгө зияратка келди" дейт. Келип туруп анан мындай дептир: "Ассаламу алейкум ва рахматуллах" десе, Саад үйдө да. Буну баласы айтып берип атат да. Фарадда Саад хафиян, акырын жооп берип койду дейт. "Ва алейкум ассалам" деп. Жооп берди, бирок угузган жок. Эми эшиктеди ал, бул жакта да. Абу Даудда келет, Саад акырын жооп бергенде Кайс айтыптыр: "Култу ала таъзан ли Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям", пайгамбарга мындай жооп бербейсизби? Салам берип атпайбы? "Я Расулаллах, не oldu деп чыкпайсызбы тезирээк?" Десе, калат зарху. Унчукпай тур сен дептир. Баласына да тек кой дептир. "Хатта юксиру алейна минас салам", бизге көбүрөөк салам айтсын дептир. Пайгамбарыбыз да экинчи жолу барбы жокпу деп атат. "Ассаламу алейкум ва рахматуллах" деп айтып атса, дагы акырын жооп берип коет экен. "Ва алейкум ассалам" деп. Пайгамбарыбыз үчүнчү сумма кала саллаллаху алейхи ва саллям үчүнчү жолу "Ассаламу алейкум ва рахматуллах" ай салисан. Үчүнчү жолу айтты. Аны 3 жолу айтып, 3 жолу айткандан кийин эч ким жооп бербесе кетиш керек да. 3 жолу такылдаттыңыз, жокпу? Акырын кете бериңер, 1 саат тура бербей. Фаража Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кайтты эле. Ваттаба Саад, аркасынан пайга Саад чыкты дагы. "Я Расулаллах" деди. "Кад кунту асмау таслима". Сиздин саламыңызды мен барын уктум дейт. "Ва арадту алейка раддан хафия", жана сизге кайтарып берип аттым дейт акырын. Эмне үчүн акырын? "Литуксир алейна минас салам", şu sizdin salamınız göğrak uğup alaylı. Göğrak sizdin salamınız bizge göğrak tiyip kalsın dep uşunday kıldım deydi da. Anan keyin qara. Qala fansarafa ma Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz qaytıp geldi dağı. Zahaba ma Sa'd ile manzil uyga gelip fa amara Sa'd aytdı men juunam dedi, su dayarda dedi. Su dayardadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem juundu. Andan keyin bir boyolgan adiyal var eken. Navaluhu milhafatan masbuğatan bi za'faran. Za'faran menen boyolgan şunda bir adiyal var eken Peygamberimizge verdi. Faştamala biha Rasulullah. Anı oronu aldı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Summa rafa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yadayhi ve huve yaqul. İki kolun Peygamberimiz götürdü da dua verdi. Allahümme ceal salavatik ve rahmetek ala ali Sa'd ibn Ubada. Ya Allah, şu Sa'd ibn Ubada'nın üybülösünü özüңdün özgöçö merimingdi, rahmatыңды жадыргын деп дуа кылды да. Qal summa asaba min at-ta'am. Keyin tamak жешти дейт. Tamak жегенден кейін пайгамбарыбыз эми кой мен кетейин деп калганда Саад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кой жөө кетпесин деп эшеги бар экен, эшегин алып келди. Ал жерге отургузду. Факала Саад айтты: "Я Кайс", баласына айтып атат: "Исхаб Расулуллах, пайгамбарыбыз менен шерик болуп баргын" деди. Кайс айтат: "Факала ли", пайгамбарыбыз айтты мага: "Эркап, отур" деди, эшекке учкаш деди да. Кайс айтат: "Мен эми кантип учкаш болайын, эми пайгамбарыбызга уялдым дейди." Баба айтты: "Жок" дедим де, "Жок, жок, жок" деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Же отур" дептир, "Жоксо бар үйүңө кет" дептир. Анан кийин жоксо үйүңө бар кетсе, Кайс айтат: "Мен кайттым" дейт. Башка бир риваятта Ибни Мунда деген риваятында келет экен, Саад өзүнүн баласы Кайсты пайгамбарыбыз менен чогуу жиберди. Пайгамбарыбызды ошо коштоп жеткирип кел эшекке.
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Саадқа айтты, сен бұл қайсысты маңа бергін деді. Қаяққа деді, мен алдыма бер деді. Байны ядайя, алдыма бер, алдыма ұшқаштырып алайын деді, өңіріп алайын деді да. Амами аладдаба. Саад айтады, субханаллах, мен сіздің алдыңызға береймін. Арқа дәл отырып айтты, ова деді пайғамбар, наам, хуа ахаққу бисадри химари. Бұл айтты, бұл ақылырақ, бұл қайсы? Ешектен алдына отырсын, мен артына отырайын деді. Қараңыз şu жөнөкөйлүгүн. Sallallahu aleyhi ve sellem. Жөнөкөйлүгүн қараңыз. Саад айтады, жоқ, я Расулалла, андай қылбаңыздар. Бұл арқаңызға қарай отырсын деп. Арқасына отырғызып қойды. Кейін ана кейін мынау келді да. Ушул жерде қараңыз, әрбір баланын дағы, оноқтың дағы ажыратпай ақысын берген пайғамбар саллаллаху алейхи ve sellem ақысын үйреткен, әркімдің өзінің ақысы бар екен да. Кішкенекей бала болса дағы анын өзіне жараша құқығы бар, деңгейі бар. Ошоны еске алып, анын көңілін көтеріп, ара. Саад ибн Убада, машалла, бұл өте бір не дейбіз, данышмандық қылып тұр бұл қиындық. Пайғамбарымыздан қайра салам оқып, я. Пайғамбарымыз мұсылмандардың алсыздарына өзгөчө мамиле кылат эле. Өзгөчө мамиле кылат эле. Асхаби суффа деп коет, Мединада кембагал мусулмандар бар эле да. Алар туган уруктар деле жок эле, эптеп жегенге бир аз эле нерсе табат эле. Алар саартан кечке ушу илим алса болду. Кичине ушу курма жесе эле болду карында. Калган. Ошолордун катарында Абу Хурайра бар эле. Радиаллаху анху. Караңызчы, кийин кандай деген алым, кандай деген эме чыкты. Буларды пайгамбарыбыз көңүлүн көтөрүп турат эле, барып турат эле, зиярат кылып турат эле, чогуу отурат эле. Ооруп калса зиярат кылып, өлүп калса жаназасына барып турат эле. Бул бардык аларга сый урмат көрсөтүү максатында эле. Аларга ушундай бир камкорлук максатында барат эле. Себеп алар дагы ушу пайгамбарды сыйлап атканын сезсин, билсин деп. Сахл ибн Хунайф радиаллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem يأتي ضعفاء المسلمين يعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. Müslümanların alsızlarının bardığını surap turat ele barat ele, oğrularına ziyaret kılıp turat, avallarını surayt ele, cenazalarına kaçat ele. Abu Said radıyallahu anh aytat, men bir top kişilerмен oturdum ele bir cemaat menen, muhacirlerin uşul kembagalları menen, alar kebirin uşul giyimleri жетишпей кеткенди алды ордочу. Бири-бирин ушу эптеп-септеп жашырып турган учуру болчу дейт. Бир карысы бар эле, карысы окуйт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem келди бизге. Биз баарыбыз күтүп алдык, салам берди. Эмне кылып жатасыңар деди. Биз Аллахнын китебин угуп атабыз деди. Настамиу иля китабиллахи таала. Алла Тааланын китебине кулак салып отурабыз деди. Пайгамбарыбыз эмне деди? Алхамдулиллахиллади жаала мин уммати ман умирту ан асбира нафси маахум. Аллаға бардық мақтау болсын. Маңа бұйрық берілді. Ушундай кембагал адамдар менен отырғанға, ошол чыдап отырғанға, алар менен бирге болгонго бұйрық бергенге Алла Таалага мақтау болсын. Мен үмметимден ушундай адамдар барына деп. Бұл дегени Алла Таала пайгамбарыбызга бұйрық бергенде. Себептен Курайштин менмин деген атты башты байлары келип калат эле бир учурда, ошолорго даават берип, буларга азмаз көңүл азыраак бурулуп калганда Алла Тааланын тарабынан эскертүү келет эле. Эй деп коет эле. Бул жакты кара. Алар мына кембагалдар менен чогуу отур. Алла Тааланы дайыма эстегендер ушулар. Алла Тааланы дайыма эстеген сен ушулардан калба. Ушулар менен бирге бол деп. Карачы. Кийин пайгамбарыбыз ортобузга отурду дейт. Баарыбыз отурду, баарыбызга тегиз болуш үчүн. Андан кийин ишара кылды, силер тегерен халка болуп отургула деди. Отурдук дейт. Анан айтты: "Эй мухажирлердин кембагалдары, абширу я саалик фуқара ал-мухажирин би нур там яуман қияма." Кыямат күнү толук нур менен тирилесиңер. Куш кабарлуу болгула. Tadkhulun al-cennet, beyişke giresingler sizler. Qabla agniyain nas bi nisfi yawm. Bay adamlardan murda, jarım gün murda giresingler. Ve zalika jarım gün 500 sene, 500 yıl dedi.
Kembagalдар байлардан бейишке 500 жыл мурун киреткен. 500 жыл мурда киреткен. Аллаху акбар. Неге? Байлар есебен беріп тұрат екен да бага. Ал бүткөнгө чейин кембагал немнен есебен берсин? Bir табак bir чөгүндүн есебен бере. Бисмилла кире. Ал бай ал ар бир күндүкүн канча акча таптың эле, каяка сарптадың эле, ал не бала болду? Ал бер ал есеп бүткчөктү. Бул кайсы бай? 5 вакыт намаз бар бай. Жөнөкөй бай эмес. Эко тең, ибадаты тең. Кембагалдын дагы, байдын дагы ибадаты тең. 5 вакыт намазы бар, зикри бар, Кураны бар, намазы бар, дуасы бар, орозасы бар. Макулбу? Эко тең. Ушундай бай менен ушундай кембагал бейишке киргенде кембагал 500 жыл мурда кирет. А ибадатта негеде бул тең болбосо бунуку чатагал. 500 жылдан дагы узарышы мүмкүн. Уламалар айтат, мынал жердеги бай менен кембагалды айтып атканы, экөө тең ибадаттары жайында. Ибадаттарда тең. Ушундай бай, ушундай кембагал экөө келип калганда бейишке, бул 500 жыл мурда кирет. Так что иншалла кембагалдык бул бактысыздык эмес. Билип коюң, бул Алла Таала наразы болгондук эмес. Жакшы түшүнүп алыңыз. Сиз байлардын байлыгын карап шилекейиңизди куйлтпаң. Алар райым кылганга ылайыктуу. Аларга боору ооруганга ылайыктуу алар. Эгерде туура байлыгын иштеткен болсо го, эптеп мына жактан нормально эле. А бул жагы кокус туура эмес болуп калган болсо чатак. Алла Таала данышман, хикмат бардыгын кылат. Ошон үчүн арабызда ким кембагал болсо, вообще кыжарат болбосун. Алла Таалам сизге абирди байлыкка койгон эмес сиздики. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан өткөн кембагалы барбы? Үйүндө эчтеке жок. Эчтеке жок. Диваны бар беле, шкафтар бар беле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат, Айшени көз бир бөлбөдө эле да. Турса тийип калат эле, колу минсе бул жагы тийип калат эле. Пайгамбарыбыз кечки намаз окуганда акырын барат эле, Айшени өзүнүн путуна кичине тийип коет эле, путун тартып алат эле. Анан кийин, бизде калдайган комната каякта дейсиң да сени? 30-20 метр квадрат комната кирип алып намаз окуган жери жок алы каякта. Биз азыр алхамдулилля кандай гана немеде жашап атабыз. Баарыбызда бар. Мындай катар кийим жок эле. Ар бирибизде азыр канча бир 2-3төн кийим бар. Бомужда сурасаңдар 3-4тө бар. Биздики кээ бир кийимдер калып кетип атпайбы, очереди жетпей. Кийгенге кезеги жетпей калып атат. Аллаху акбар. Алла баарыбызга каниет берсин да. Мынаке. Абу Мусадан риваят бар, радиаллаху анху, Сахih Бухари, Сахih Муслимде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кээ бир учурларда кечинде чыгып сахабалардын алабалын карайт эле. Ким эмне кылып атат? Тынчпы, курсагы токпу, ибадаттабы же ыйлап атабы? Кандай эле деп. Айтат, инни ла арифу асвата руфкатил аш'арийин бил-лейл. Аш'ари деген ушундай бир уру, коом. Ошолор түндөсү Куран окуганын мен билем дейт эле. Үндөрүнөн эле билип коет экен да пайгамбарыбыз. Алар күндүзү келген кайсыл жерде, бирок түндөсү окуп атканда ушул жерде экен үнүнөн билип коет элем. Көрбөсөм дагы күндүзү ва ин кунту лам ара маназилахум хина назалу бин-нахар, күндүзү каерге түшүп отурукташса, ошолорду көрбөсөм дагы түндөсү булардын үнүнөн эле билет элем Куран окугандарын дейт. Абу Даудда, Тирмизиде келет, Абу Катада радиаллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хаража лейлатан фаида хуа би Аби Бакр радиаллаху анху юсалли. Бир жол түнү мындай карап жүрсө сахабаларын Абу Бакрга жолугуп калды. Караса Абу Бакр намаз окуп аткан экен. Радиаллаху анху. Яхфаду мин саутихи, үнүн акырын окуп аткан экен да. Бил кыраа. Ва марра би Умар ибн Хаттаб,
Umar razıyallahu janынан ötüp barsa, al жерде ал дагы намаз окуп аткан экен. Ва хува юсалли рафиан бил қира, ал үнүн чыгарып окуп аткан экен. Абу Бакырдын жанынан өтсө, ал үнүн акырын кылып окуп атат. Умардын жанынан өтсө, көтөрүп окуп атат. Анан эртеси күнү фаламма иштама индан наби, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип калышты. Пайгамбар айтты: "Я Абу Бакыр, марарту бика." Өтүп баратсам, сен намаз окуп аткан экенсиң, ва анта тусалли. Бирок тахфиду саутак, үнүңдү акырын окуп аткан экенсиң. Бир кыра. Акыл Абу Бакыр айтты, мындай деди пайгамбарга жооп. Эмне үчүн акырын окуп атасың десе, "Фадасма'ту ман наджайту я Расулаллах." Мен кимге кайрылып атсам, ал угучу да, Алла Таала. Каты кыйкырам, акырын айтам, ал угуп турат. Демек мен шыбырлашып мунажат кылдым Алла Таала менен ал угучуну. Алла Таалага мунажат кылганда акырын кылган киши. Пайгамбар айтты: "Ирфа мин саутика шай'a." Сен бир аз үнүн көтөрүп кой деди. Кур'ан окуганыңда, намазда өтө эле акырын эмес, бир аз көтөрүп кой деп бир талим берип койду. Факала ли Умар, Умарга айтты: "Марарта бика ва анта тусалли рафи'ан саутак." Сен өтүп баратсам, сен намаз окуп аткан экенсиң, үнүңдү бийик көтөрүп. Факала Умар айтты: "Я Расулаллах, уйкудул васнан ва атруду шайтан." Уктап аткандарды ойготуш үчүн ушундай окуйм. Шайтанды кууш үчүн ушундай окуйм. Мен шайтандын кичине үн менен коркуп отурмун да. Уктап аткан пайгамбар зага айтты: "Эхфаз шай, сен кичине акырыныраак бол. Тигини кичине звукту көтөр деди. Бул жакта кичине звукту пазайт деди." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жерде кечинде өзүнүн шериктерин, досторун ал абалын карап, не болуп атат, кандай болуп атат, кабар алып турат. Абу Дауд шарифте келет. Пайгамбар айтты: "Вакат сами'ту я Билал." О Билал, мен сени уктум. Ва анта тaqra min hadhihi сура, ушул сүрөнү окуп аткан экенсиң. Ва мин hadhihi сура, мына сүрөнү окуп аткан экенсиң. Факала Билал айтты: "Ва каламун таййибун, яжма Аллаху бa'dahu ila ba'd." Алла Тааланын сөзү бардыгы. Кээде бул сүрөнү кошуп окуйм, кээде бул сүрөнү кошуп окуйм. Чогултуп деди. Пайгамбар айтты: "Куллукум кад асаб." Баарыңар туура айтасыңар, туура айтасыңар. Абу Саид радıyallahu anh'dan rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem itikafta oturdu meclitte. Uğup kaldı alardı. Yechharuna bil qira'a. İtikafta gelgenler katı bir-birine tosqolduk kılıp öyle okup atkan. Fakaşafa satr, pardani açtı dağı. Fakal: "Ala inne kullakum munajin rabbah." Barılar öz Rabbisine gayrılıp atasыңар. Эми ошондуктан фала ю'diyanna ba'dukum ba'da, bir-бириңерге ыза жеткирип, тоскоолдук кылбагыла. Мындай кыра берсе, мындай кайта берсе, мындай кыла берсе, мечитте болгондон кийин bir-бириңерге тоскоолдук кылып, эме кылбагыла. Вала ярфа ba'dukum ala ba'd fil qira'a, кээ-бириңерге кыраатта үнүңөрдү көтөрбөгүлөр. Эстегенде тасырлар мындайда. Мечитте акырыныраак кыраат кылган. Сөйт, ана жерде бирөө намаз окуп атат. Ал окуп атып, сиздин кыраатыңызга өтүп кетти да. Таппай калды өзүнө. Ушундай болуп кала болбойбу? Ушул адетти биз сакташ керек да. Ошон үчүн уламалар, мурункулар мечитте эч ким жок болсо, кыйкырып, "Ауду биллахи минаш шайтанир ражим." Канча кыл. Бирок башкалар намаз окуп атса, ага тоскоолдук кылып ал, Аллах менен сүйлөшүп. Ал өзүнүн алхамдулилlah кыраатын, кайсы аятты окуп атат, кандай делил окуп атканда, менин үнүм ага барып аралаштып, ага тоскоолдук кылбасын. Адепсиздик керек. Ошон үчүн кээде зикирлер бар го, аны да кичине акырыныраак кылганга туура келет. Кээде аркасынан келип намаз окугандар бар да. Кечигип калды. Бизден астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Ал ичер аны туруп эки рекет окуш керек эле. Sen astagfirullah menен мына да болуп кетти. Я. Эми намаз үйрөнүп атса, тим более ал. Ya эки рекет калды, биринчи рекет эсинен да чыгып кетти. Ошон үчүн мындайлар өзү акырын айтыш керек. Мешит надевиненчи экинчи адам дайым ойлоп туруш керек да. Өзүнөн ойлонуш керек.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keyde o bir toğdan düşkün çöldüktü. Kiçile kopol adamlar daha geleteli de grubu adam. Mamilileri katı, korsun. Ançam men düşünmögön. Madaniyat sızdırakta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşolordun kopolduğuna, korstuğuna sabır kılıp çıdap düşünüp alarda dağı dinge alıp kelgenden ıkması menen yumuşaklık menen alıp keleteli. Uşunun misalı. Emne üçün alarda esketetir işte bunları fitne arlaşıp alması, kaçıp ketpesin, olsa dinden uzak ketpesin, dinge bunday kökbettik kılıp Allah Taala karşılık kılıp Peygamber'e karşılık kılıp yürümesin dep alardın da kılgan şunday to'g'ri emas peyillerine de Peygamber sabırlılık menen alardı jеңettiler. Anas radhiyallohu anh rivayet Sahih Bukhari'de Sahih Müslim'de gelir. Maşaytu ma Rasulillah ve aleyhi burd. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yol çıkıp barattı böyle. Peygamber da çadırı var dedi, çadırı. Camın çıktı koyuyor. Camın çıktı. Rida, camın çıktı. Pakrav almış. Kalın ne bu? Naciran'da iken Galiz'il haşiye çekesi giyebilirler. Cumşak emes eken de, kalın ıra eken de. Al bir şu çöldük bire geldi dağı Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı verip cönünü şu moyundan katı tarttı da tartkanda o şu camınçının buna çekesi katıgırak bolgonduktan moynuna yizi düşüp ketdi. Aytat: "Vaqad athara fi unuqi." Haşati burd şuna çıktı. Katı tartkansa. Anan aytatken bunda: "Ya Muhammed, ey Muhammed, murli minel mali, malillah, malillahillezî indak." Allah'ın baylık var mı? Allah Teala bergen baylıktan. Oşadan bermeysin bana diye. Peygamberimiz anı qarap, dahika gülüp koyat diyor. Akıl dengeli şosu ne yazdı? Gülüp koyat dağı bir. Sonra amararak bir anda. Verip koyulaç dedi. Abu Hurayra radhiyallahu anhu'dan kudum şundayla gelir. Aldı şunda bir çöldük, gelip Peygamberimize yardım soraganlar. Peygamberimiz bergenler. Ana Peygamberimiz aytdı: "Ahsan töyleyk, ne sana jaşlık kıldın mı?" dese, Allah aytadi kalçıdı. La, çok jaşlık kılgan joksun. Peygamberimizden sorap geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkanın berdi. Ana insana neydi? Jaşı oldu ha dese dedi. Çok. Şunday adamlardan. Ve ne ecmelte. Şey jaşlık kılgan joksun dedi Allah Peygamber. Faqadi ve bazı Müslümanlardan kebiri açısı geldi. Bu neydi? O da ne bu? Peygamber zaten. Bu çok var. Aşara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ileyhim an kuffu kolunardı tilinleri takla. Kolunardı tilinleri takla. Bu o tuğra emes kıldı. Peygamberimizden bilip durar. Biroq anı tuğraga alıp kele turgan, oңdой turgan jolu sizlerdikiндей emes деген söz. Bunday turma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem turdu dağı uyuna geldi. Tigi bayağı oroy kopoldu çakır. Uyuna çakır. Uyuna gelgenden keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sıyladılar aytdı: "Ci'tana tes'aluna fa'atayna." Sen geldiğinde bizge soradın, sana verdik. Biroq faqulta ma qulta. Biroq aytgan sözüngni aytding. Жақсы oldu dese, "Jo'q, жақсы olacak." Вообще жақсылық qilgan jo'qsiz menga deydi. Shu so'zni aytdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dağı aytıp durup, anan aytdı. Barbını esketip, yaşlığa düşündürüp, sana biz yaşlılık kıldık da duraldı. Olu var. Esine gelgen dedi. Dağmanda dedi. Facazakallahu min ahlin ve aşiretine hayran. Allah Teala size köp yaşlılıklar versin. Dep al, bayağı esine gelende şunda dep aytdı. Peygamberimiz aytdı. Sen bizge ayta turgan sözdü uşunday kıldın. Biroq sahabalarımın жүрөгүндө sen turalı jamon narsa kalıp kaldı dedi. Fi nafsi ashabi aleyke min zalika şey kalıp kaldı. Sen azır bu jağa gelip men aldımda aytkan sözüngdü oşolorдун алдына барып айтып кой dedi. Oşolorдун бардын алдына айтты. Себеп алар сага капа болуп калды. Sen turalı jamon ойдо болуп калды.
Sana biz жақшылық қылсақ, сен жақшылық талап қылып келсең, biz sana берсек, анан жоқ жақшылық қылған жоқсың десе, қопол сөйлеп қойды да аябайча. Ошоға айтты, андай қылба, азыр айтқан сөзіңді барып ошоларға айтып қой. Ал мақұл деді. Барды дағы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Мына, инна сахибакум кана жаана. Біздің алдымызға келді, Фасаалана фаатайнаху. Бізден сұрады эле, біз ага бердик. Фақала мақал айта тұрған сөзін айтты. Ва инна қад даунаһу ва атайнаху. Бұны чақырдық, дағы бердік кішіне көңілін көтеріп. Фазама аннаху қад радия. Кадалик я араби. Еми шу разы болып қалды деп ойлап отырмыз. Ушундай ой деді. Ооба деді. Оң келді. Анан кейін айтты. Наам, жазакаллаху мин ахлин ва аширатин хайран. Алла Таала сізге жақсылықтарды берсе, үй бүлемізге жақсылықтарды берсе. Мына ашу қылған қызматыңызға жақсы муашара болған, бұға жақсылықтарды берсін. Пайғамбар sana мындай деді, оққыла ошондай деген сөзді. Барлық сахабаларға айтты. Инна масали ва масала хадал араб камасали ражилин канат лаху нақа. Менің мисалым менен ушул чөлдөн келген қопол адамдың мисалы bir adamın töğüsü var deydi. Al töğüsü GD'ni olup edetten de, kuturup edetten. Aynısı. Oşanda olup edetten adamlar karmayın dese, al kuturganı daha koyun. Teka bucaka kaçın. Ana töğüsü neyi saydı? Kallu bayna olaydı. Ya kaçma. Meni töğümünü tek koyuyorlar. Töğü neyisi de? Biraz bu cumşar kılan, bunu sılayın, bu gönül buram. Cana biraz çöp vereyim, akırın çakıram. Oşunday kılsa akırın göndü daha gelip aldı. Ana akırın baylap koydu. Ana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aydı. O inni lev ata'tukum. Eğer de men sizlerge baş igenimde, Sübhane sizler aytkanımda. Kal maqal. La dakhalanlar bu kişi dozakka girmektir. Bu degeni men sizlerge bir жақсы misal менен түшүндүрүп коёюн дейт. Силер айттыңар. Бул туура акылына жараша жооп берип койду. Ошол убакта карматпагандайчы. Макулбу? Эгер силер айтканыңардай кылганымда, бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды наразы кылган болот дагы. Ким пайгамбарды наразы кылса, ал Алланы наразы кылды. Бара турган жайы дозок болот dedi. Ага пайгамбарыбыз мүмкүнчүлүк бербеди, андай ойдурап. Колуңар тартпа, он чукпаган деди, болду. Үйүнө алып барды, көңүлүн көтөрдү, жакшынакай акыл эстүү сөз менен түшүндүрдү, азыр бере турганын берди, оң болуп калды мына. Демек, мындан азыркы баягы кутуруп кеткен төөгө окшош дейт да. Аны жөн эле барып, ау десең, ал карматпайт да. Кээде жөнөкөй деле эме болор, уйлар деле, бойлор деле, аттар деле неме болуп берет го. Аны кармаш, аны акырын алдап, акырын берип, жем, чөп, акырын сыйлап, жумшактык менен ана кармагандай эле, бул адам тем более аны сезет да. Bunu Hafiz İbn Kasir rahmetullahi aleyh Tevbe suresinin en ayağında uşunu alıp berген.